umugozi umwe udakunda mugenzi wiwe uwo ntazimana kuko Imana hari urukundo mbega abantu uko twangana turi mu rugendo rumwe watajoro iryo bangana burya Imana iradutegeka gukunda abagenzi nk'uko twikunda kuko iryo ari ryo bwirizwa rikuru indani muze turikomeze ahari urukundo urusato rw'imbaraga za kwifuka batanu urukundo sumbye ingome z'urupfu niyo mpamvu turirimba ngo tugiriranire urukundo oya tumenye w'amabwirizwa yose uko ari icumi abumbiye mu rukundo tugire urukundo muze dukundane amacakubiri n'urwango bitsindwe tugire urukundo muze dukundane amacakubiri n'urwango bitsindwe nawe navuga indimi nk'iz'abamarayika ariko ntafise urukundo byoba ari ubusa gusa naho nasigura nkaririmba cyane abantu bose bakanshimagiza atari urukundo n'ubusa gusa ubumwe ni wo mugozi ushikana ku bubasha bwose utari mu bumwe umwe siyo dusambura tukarengetera tukagwa ku rugamba kandi uwo turwana n'umwe nshuti nawundi ni satani naho tokora ibikorwa byinshi bigaragaza ko turi abakristo ariko tutagira urukundo byose byoba ari ubusa naho woduga imisozi ukamanuka n'iyindi mbere ukajabuka n'ibiyaya utagira urukundo n'ubusa tugire urukundo muze dukundane amacakubiri n'urwango bitsindwe tugire urukundo muze dukundane amacakubiri n'urwango bitsindwe abaririmba urukundo kenshi si bo barufise nk'ingabire iruta izindi urukundo rugira neza pe kandi ntirwihayagiza ntirugira n'ishari ubumwe bwatumye intumwa zironka muyera nibwo dukeneye ubu imitima yacu igire gatuma Yesu asabira biwe ngo babashe kumwe ko nase barume burya
bose. nta muyuda nta mugiriki twese turabimana dukomoka kuri Adamu twese turi bamwe ibyo dutandukanya byose tubireke tubitere umugongo byose nshuti tugira urukundo. Amahanga yose indimi zose n'ababa ku isi yose muze dufatane urunana tugira urukundo